Negidon pakai persiapan tersebut bakal bantau yang kata karoi kapal apa kejelas ni itu hana dah jimpong betul ikut betul jerung kata kan development kamu di persiapan suatu henry ngong hati nyem dongkam ni simpen slow yang ke report ke belai dan ki agency bapir berkam tam lewat limbat ki agency jong ke central government jongi ki belai henry ni simpen kenal yu baik bagai jilong jiman jong ke jelas ni kalong kumta bangai sem bama piwe piwe tin kubur namar balai ni suatu namar kumu baik haka belak si ni haka jitrai katrai kata ni ni suatu bagai jelas ni kalong setra oi nakalian ke jongan kendiak kumbal macam kuat bertesu api ya kai kamilai nakawai ke jaka sekawai pan bertesu yu baik jong ni gari kebetik ke jongan ke jongpi berkini ke jongkan berung hangi piwe bersuatu bakal sorkan kabangi yo kerja sorkan kabang apa mapi ini pensiun yaki kata kerja bangam hanga berapi balai ngapatnya kata kuat pasang yang dijikret keberikut kesungan dan kabang penkenal yaki kentien kibau presiden barem jogeri Amerika wong the government we elect is the government we deserve kabamut bakal sorkan kabangi niyo kabangi ni jet kerja sorkan kabangi day hok banyo yang nongkam menkedokti yang nongkam ben namar kita balong kinong mikpat jompi kita balong kinong ilam jompi kita balong ki MLA jompi balong ki minister jompi what chief minister jompi mendai uji banlek dong MLA mendai uji balong minister mendai uji balong chief minister yang pertama ni kadai kaji kubur kadung ipa dan magalaw kadung kaman rung hangi bibiway ibaik ya kajalan ni kumakalong hangi disinya tu Indonesia akaway ng kijikran hindi tak akaway hanado ka election campaign ng mga kran niya kani ngom hangi disi kibamanta habang nalit zilit sabat nagkajalan ni ang tengteng na bagay kedua at berit banapan ang suleran Indonesia balik ang suleran begitu bagay nang susung nang jalan ni ang suleran naman ni ko mga dari isak ni si pemerintahan ibon di Singapura ibon di Singapura yang voice of the people party sekinang lam ng voice of the people party pangganto pat injikran ni ibangit upata umprian yang dijinto kedugi naman ni yong kani kejelas ni saudaraan balik hamang alit sabang saudaraan di sini namang saudaraan namar balik kejilong jiman habis dia kejelas ni habis dia kesensyar ke kana namang alit sabang nagari kejelas ni sedang apa ni tu mengadai nong susong jong kenika jelas abi kejong apa jongpi kamu dalam orang pengawan nagari kejelas kamu pengawan nak kejelas kamu bangsa tam apa kenika ri India nei bom mga nei bom bilang lang voice of the people party mereka laong daw Amit Shah ako bobo 1 year election akan election orang sidat jong ka legislative assembly hangi po kejelas kesini nei kata darang ikran dia kejelas kesini dari ong ngawan nang dia kejelas kamud ngawan ru na kejelas away na kejelas ke beduktam apa keri India bat lagi ikai nami keri kejelas ke beduktam kataru nei bong mana nei kedai ke report limba kaniti ayuk kemaai apa kalum dikit man kawai pakawai kejelas apa keri India bala benar pelatif bak kejelas kami keri kejelas ke beduktam na kejelas baru apa gelamkan mingi jom negari ke jungi mendai kata abang ikran abang yong bak kejelas kini kelahir arsut mendai mingi neri report mapir jom sarkar India company nagaway ke pos koi pat
bagani kejela kejui kelanang hiar arsuk hai benta baro mending kata dang benta katlu kelami sekawai ke report beliau sekawai kenam kan dai kebangin so sarung dai kenam kebaben solerani berkata kalong ya kawai nak kisnong hapo kejela kejui lai itu ya ka kong kawai ni kisnong kebajabok tam habis bakal air kemangiring mensin berkata gai ketika kisnong berni hanti Om Islam, Datuk Islam, kami sekawai ke report ba ketika nombak kejui nombak selong kejui ketika wei nak nombak kibajabok hapo kari India hai ka sabapai kembuli ke putih setrai hai ka sabapai dari baik garat karyang setrai dari pai buat ke tourism ke kam juga pakai pertai kembali sini ke jelang ini kalau dia berlamkat dari wei pergi jelang dari India dari buat kata bentaru bilang setrai kami ini CPE di majalah pakai kubur di majalah social media kebanyakan kau ini siapa waipan ilai keleng kini keberi unyo terat jungi ban pensian hagi pardo para sam jungi ya kan nongem baga voice of the people party kalian ban kamtam nilai ila community na kalian kejungi baga jing pertan kejungi kejing pensian kejungi kanong kabale noi ban kunjurung ai kulai kamtam menopor na kebenta jong pi pai ba kani mulai boy hakani ka lempung hakani disensi ke pemerintah mengesem kadai ke jing suit ke jongti nei tak jing suit nei ke jing suit ke bawan nei ba ke jing sotu ke jongti yang kan nongem baga voice of the people party kalian odon ki bagan tho ini si pemerintah iba persang bersu baklan bagi kita ki bagersan yang ke voice of the people party ini ki ba su kersan somset ngangong em kajing somset kawan nama kajing pelu haka donut kajongki kajing ye kajongki ya ka parti BBP kajing ye kajongki yo pra kalong hadu katata bagimna bansiburi bansikun tangapo kadonut pakamesin kajongki ngalai ijian tinggi kabatang sipor ngalai kajing kelan jongki beliau ngalai kamtam hapo ka konsensi kebangan adon idon kibriu ki bamensuan ki bam jumi ki bam jual muda bar ka politics Henry hakane ka kinti ka bamenta ngayoi kimi bar ki daong ba nyimbun tamban sukersan ki nayi ila kwa barwan ban kuplay ti pi ndai kata ban beru si kebun ki meeting ban isi bersai jong voice of the people party itakim dai ipai ba ki bagersan somset nei ipai ba ki bagersan da kajing sotu ya kanong ren mag voice of the people party kalian hoy hakani extensi ke pemerintah na kalian kejuang kanong keren kanong ai ke keren ke bajrong kajing keren ke batang kiat ke belingkot namal gidon ni yo kertong baka party ke libet bansai madan hakani kajing kun na kapta election MP naga Shillong constituency ngesem ina akpor ka magkuluy na kamta jongi makunju kamtam ina akpor ka magkuluy na kamta president ramba jini bedan ni akpor ka pemerintah ban sim ka pemerintah kamtam ban pensai hapring jongi ya ka Shillong timan jong kesensan kadar akni kejela kejongi kasi dan kamai keji ban kamtam le tadang ikren haki mabun ki benda jong kejela kejongi nama kelalau ni pun ni wan khat jongpi ipat ha ngangan sim mapi barok ki bawan ni pun ke pemerintah ha ke jisya in dalam kamsu ban pensai ka bat jongpi nama ngasu tu ipat ba ki babut deal ya ke jiya nanti jong voice of the people party ilayan nagaway ka saka suwaipat nagaway ka sinong suwaipat nagaway ka consensus suwaipat nagaway ka tan suwaipat Bantinsay yung paypa. Ngayon pat siyang type kung kapati. Nano election campaign. Ilamat yung kasikyat. Ilamat yung karir. Ilamat yung slap. Ilamat yung kasikyat. Menta, ilapoy yan. Siya kata. Rabtan sistem tam. Iyayan, banperta, banpensoto yung paypa. Naman na kalian katong iisoto.
lemda upai ba usotu ya ka bor ka ikhtiar ka ba udon nyenomla banle ai rugen nagalan kajumi namani dongkam yung upai ba ubasotu upai ba ubastan ban upai ba ubabek kajimut berkat ban ubabek kadonu katale kanongren jong voice of the people party ngechem barok TV hadian kami ngimdon nagaway pa kanongren ngimdon nagaway pa kajingsu kung ka party ka voice of the people party kat sabalik ni perta yang ini kadon tang asli kinongren kibaskan kibalakan gentil yang ini kejelang bagi gali buye kejonga ngimdon nagaway pa kalenti lain tang nagi asli kinongren kibangi kung ka party ngiyoi bagi kwaru bakan rung happy iway berkata kanongren kamaningkong bang voice of the people party kayan scan berkata kalong ban wanra yang kesensyal kadar kabakut kabasuba namar klam kesensyal kadar kabakut kabasuba dai dengan kut ngakubur ini ka politics hari di posnen kibalai kalau ada jabok hadu kata-kata berkata belum buat diberi kebek kim kuat banyak keren dengan politics bagi jimbang kuat banyak keren dan diberi kebek dengan politics karena pendidikan asut yang lagi jelang kami kejonga berkejong pi ladang yong ke politics kalong ke berjabuk kuat bagi pinbu ke jingli menumpat berpengkut yang lagi ke politics atau mendai mengabat mapi ibadahnya ke jingli bagi politics kadang menong ke politics ke berkut ke berbeg ke memilih sidang kemat ke bermerak nak kata way unong song jong kali beri duit ke jonga ke jong pi kanongren ka beningkong jong voice of the people party kadai kata ka beningkong ka clean politics ngin ya yalap ila sange ke jingilap ke jungi barkham tamne na kaliang jong presiden ramba jungi nadu usnem ar hajar shipo ila sang menilap yang kata ka clean politics campaign ban pinsu ini pai ba yang kejilongkam jom kesensyal kadar kemakut kemasubang dengan dokumen baarden baka jingan nanti kejongpi lagi post nem nadu arajar shipo kamsem nalek noe pangangesem upai pa jom umroy konsensi kubur bangan upai pa menta usotu pangidongkan yang kesensyal kadar kemakut kemasubang klaim kalian nginumlah klaim kalian nginong laman community bagi ek babha kenwan nang ni sakman pangalon ni jek teruskan umpai ba kak bodon nang ni umlay umpai ba bonsuan tang bansak yang ikintin kibangi penso ni umpai ba uban penso len yang ki kibangi tuwa kat jom ini pur yang nong ren ketui bat umlay kata ni umpai ba ru uban ringkat but the voice of the people party. The voice of the people party appear. Kung mangjong na pangilan katawag yung sekat ingin kita ke party with a difference. Ke party kepada appear nakiwaypat ki political party. Agar jingkon election gitu ni agar election keberang sudah ke election ke penengok ya baru. Hoy kanong krem konsensi kailang kemat nakman mangjong ni kalau long makan kanong lam lenti nakmat yang kerja dia begini. Kalau long makan kanong muna nak kata jongi ngan so tenat pakalapur sekiway pat ki konsensi kelapur samaulan kelapur samaur kening kelapur po not silong bangai sem idongkam ban penpur yakang habaro kaway ke konsensi hapo kani kabri jong neutral jongi hapo kani kasih jongi ban idonnya kasih ke kenam ibarat kepada nane nalang ila sutu ya kanong rin the voice of the people party kanong yapi ngidon kejiketri mangabot api iwe ngidon kejiketri namar boleh dalam lasu kanong rin the voice of the people party kan pelong yapi bangkin om song kliti kan pelong yapi om bapin silong sa tangkinong sak kan pelong yapi kiban kesan kiban trayang but the voice of the people party na kalian kejungi
ngiem don pisang ban ai ngiem don spa ban ai ya pi ki pai ba ki bukloi ban tre ban the voice of the people party ngiem don watang sitika ban ai nak kita jompi nei lut ban hong khat jompi ni puan bang tapan tapi ai ki sia jompi ha the voice of the people party ngadong ngin ya trelang ban pin on babien ngin ya trelang ban pin keladur yang ini jelas di kejungan kejumpi. Kanong rin kabar, yung voice of the people party patkalong. Ban pene, yung hok long try ni, kung kitry ni try mulut. Lakalong, haga kindong siap, katil katilit, kajinget kajumi, karyam kabet, kakomyan kajini, kaakor kaburam, kita baro, the voice of the people party kong, in pene, yung hok long try kajumi. Ini dikiki asli kinongren, kiblaban kentiu, meneban kentiu kewandian, ini dikiki asli kinongren, kibalak syaban clear, yang dikejelah ke sini. Nama kum makolong mentah, kejelah ke sini, keladon setrai, kelangam, merkedongkam, kenal kejelah ni baru way, kedongkam yang kekti kemen kejongti, bangin kelepat, yang dikejelah ke sini. Ini clear kan? Ngin penyeng ya kan kum makan balong bat ontang ngin penyeng henry ngin kentiu pat yang ni kejela kadi sakitaki kertan ki bakham sedrong bat ngadon kejeng bangi pi badan ni kum ki balhe lasan ki balaran pak belum kemi long pa nakwa bandu kemat jong pi kadi ketong kampir wat lada ngin yo mentah kampir dalam inyo mentah henry tangba ngin pitikna bakal lawe jong ikul ki jonga ki jongpi ki sil ki jonga ki jongpi ki persa ki jonga ki jongpi kenyo yang tak lawe ka masuk ke basan bat lawe ka badon jingkenan kata kadai ka bakal voice of the people party ka kwa bat kata kadai bandrung happy iwe paiwe yen sya sitom aga jiak nanti gedungi dan don sibun ki bangin hapan yakun ki bangin hapan nang yale bat hakan jingale in hapan poi suan syakthom on ngila poi syakthom de hamta in sela ban warra ya kejingkela bat kejingkela kala dongkam ngajong ni kene kan senat pat i we long kemi ko mulai abangai kendu laju tu ya kene hakan jiak nanti gedung apa mulai ngalek ngai keduk tadi wilong kemi jingong yiem ke sungai on nang larung amari di bang lagi tu on nang larung lapian sumaya lai keren ila sedang meni benelap sang politik yong yang apa prai yong hakan kenti ke pemerintah teh yong nak kalian di sungai nadu apa kami ke voice of the people party yong ada kemen nama apa ngai ya kan nongren jo voice of the people party ndai kata yang ni khamtam yang nongyalam jo voice of the people party nongyalam bakat nongyalam belak bersenia badiong ngalarai ladam dan menuru apa mulai konsensi ban ay yang vote sa voice of the people party yang ngalarai pag vote